Đondra ovdje s vama i krećemo. Ovako ljudi, ja ću na brzinu s vama pokažem kako baciti mapu u Minecraft. Znači ovako, nađete neku mapu. Evo ja na primjer ovdje ovako. Sad ne mogu da vam sad ne pokazujem jer ja već ovdje imam sekund. Evo, na primjer, već imam skinuto, znači vi samo odakle nađete, znači imate na YouTube-u, skinite, sada ja ne skinam, znači sad, evo ovako, kada ste otvorili ovo, znači kad ovo skinete dobit ćete ovako, ako dobijete ovako, ovo prevučete napolje. To prevučete napolje. Kada ste prevukli, idete ovo ili start, pišete run, run na engleskom, run, onda up data ovako, posto, app data, posto. Kada ste to upisali, što mi stoji, tačka Minecraft idete ovo saves i samo odavdje, jer ja već imam Skyhouse, ajde ovako, da obrišemo. I samo ovako ubacite ovdje. Ubacite. I ubacili ste. I sad dajte da vam pokažem. Znači to je to ljudi. Skinete mapu. Uđete ovako, ako vam izaći idete desni klik, idete open bit. Sad ću to vam pokažem. Sad i Win Archiver. Tu samo ovaj folder prenesete tu, pišete ovdje run, uđete u run i napišete u app data, to uđete, tačka Minecraft, saves i ovo, sve sam vam pokazao. Sigurno možete da ubacite. Evo sad ću ja. Zašto baš ovako ime, vidjet ćete ako pogledate moj pre ovoga snimak. Sad ćete vidjeti da vam ništa ne treba. Ja sam dosta stigao u Skyhouse-u, ali nema veze. Zbog ova sam ovdje imao sam dijamant. Ali dobro, opet mogu naći dijamantu kada je to problem, mene i tamo. Skinite Skyhouse, daću vam link odakle možete da skinete Skyhouse, na primjer, ako hoćete, ima dosta njih. Ima svakakih. Znači, sad vi radite parkour, ima, na YouTube ćete naći, na primjer, od Serbijana. Evo ga, secret, ne, sorry, samo sekund, vidim. Pogrešio sam, dole skroz. Evo ga, Skyhouse. Kakav mi je skin, ljudi. Evo ga, Skyhouse je skinut. Znači tu snimat ću epizodu, imam već jednu snimljenu epizodu, to ću izbaciti. To je to ljudi, eto ga, sve je skinuto, dobar mi je skina. To je to ljudi, vidimo se i čao!